Kop urang apkol ke Al Hilal katau Yasin Bono pan penjau trofi ya urnado watang kawiru ha Saudi Arabia. Kublai pi ki perajor baro ki baju sungutan besngap ya ki video ha kana ke channel. Ronaldo ha Saudi Arabia umpat yokur watang kawe ke trofi bat yolese pis ngatu bakla ya ke Arab Club Champion Cup. Kata ke final hapteng Al Nassr persek Al Hilal na dusnem arhajar pulai. Henry kane kam padai ke official trophy ke balai itu daga FIFA. Kum taru syaban komen pidai bana tip haru ya ki judge trophy ki balai official namar ke Arab Club Champion Cup kadai tangka regional trophy bompat itu satia lane klempat keny daga FIFA. Kum tay kane ke trophy ompat keny satia baka de katak official trophy namar bakadang de tangka regional trophy. Kum taru hakawai ke video ke bah khmat ke bang ong ba Ronaldo umpat jokur trophy Saudi Arabia watang ka weiru. Kum ta bun ki bala kluj laki laka kidang mut ba ka Arab Club Champion Cup ka de official trophy henry de pat kumta namar ba ka Arab Club Champion Cup kam ba de katak official trophy. Kabamut hadu menta ha Saudi Arabia Ronaldo umpat yokur watang kawik official trophy. Henry lada unyok menta haka Saudi Pro League lane haka Asian Champion League 2 kita gladai di official trophy. Bat kum juru kum ka King Cup balakur tak Al Hilal ne kami. Haki arteliki game kiban sawan dagam dak Al Nassr kelaban kur arteliki trophy ladakan job. Kata haka Asian Champion League 2 final bat persyak Al Hilal haka jinglikai haka Saudi Pro League. Kum taru day hangne ba Ronaldo umpat yokur trophy setia ha Saudi Arabia. Hadu ba Yasin Bono urang apkol jung ke Al Hilal ula kop lupa ban penjau trophy setia watang kawiru ya Ronaldo ha Saudi Arabia. Namar ba ke kun kan deru hapdeng ke Al Nassr persyak Al Hilal. Haka kat artarik bat ladak Al Hilal kan job ke Al Nassr ke jingma ke abru lupa ya ke Al Nassr. Bat Yasin Bono urang apkol ke Al Hilal deru urang apkol jong ke Morocco. Haka ba ke Morocco ke penlimno ya ke Portugal haka quarter final ke World Cup arhajar arpoar. Kadbau Karim Benzema la ong bak Al Nassr ru ka de ke tim ke baklan. Bat kande ke jingi kun ke bajuat ke badiru karai ke bakut ke linti ban kur trophy namar dak Al Hilal ru kan remno hakmat jung ke Al Nassr kum taru ke linti kur trophy ke Saudi Pro League mentak ayom kan sakudno bat kan sarano dak Al Nassr kum ta ke jingi lekai kamit khat atari kande ke jingi lekai ke banyak khajba hadu bak Al Hilal ka kerpati ke Saudi Pro League bat wanra da foreign referee Kublai Shibun.